ner malakan yam kana sin content baro ani lingwase me kan woro online TV channel bana plan dana chala to kum self ke me yadi bana jalin ka jeri poda mene biya kamal an wala shanga jandang joka pay baro ron kin dang ro wil jandang ro bakel bana report dana chalat kum self ke me yadi ka queen di alen content re wiki jip bana jalin take a plan me chalat kum South Sudan ano chakula do ne choja dana shuna ka je le wiki jibijen gor mono banyo ay kel gwaseme ke report dana chalat an report me mi cha nyuak ka ci jang nyuak bakrodian jen gor jen ode je lariye plan dana le road maybe dong da la mi gwa maybe dong da la mi je but based on ching ni jera kon lin kon ke doron dana shalkamo Egypt gor jen ode kon attention ande kon la timba mandan le road. So please me jiram jidid gwas me kono online TV channel gorjeno jinder je nywane ko ken der subscribe ko de notification bell der je twany ko mi chete ke report mi jidin mi shiben da shwa mala shube ke yakapet ban report me ban je linkel ka ta dana chanu ko je neten content tre wiki jubo dio je chig me ngayene nya kol me nyang juk che rach kajin bu kono nywa kel me dan le ro ko gwaya ka report dana chala do ne ci kum South Sudan ci kan plan no bike South Sudanese citizen ti chop ke kinri jendangro 20,000 citizen tintere wiki jip wa biken ke evacuate ke biken ko lore wiki South Sudan ke report dana chalat ci South Sudan government marai ke self ke miyadit kan ci kan announce ke ci kan plan ci kan lat ko bane di chop ke 20,000 bakri patriot ke bagaloch ray which ka juba kire wika South Sudan and we all know why me de na lo joko je nay kon diala no kir gura plan me mo ne diala kon ni wini ko ken dere ga lo joko ba je bu loka mu ka queen kware ko ba pass right now ne me le road one won yam re report ne me ko gor kon lieng de along ne ti chop ke 20,000 wa ken chika stranded ke chika ga ku je chalka mo Egypt especially in Kontilamen, Kagat, Keuni, young men, you know, to take at condition. A key tele me chamkene. Lena, Kajanate convert like the Egyptian bo, Wanakana, K. Letkana, Jeffrey, which in with me, don't tell a document, by Jenaka Kone diala con in Chijan and Jerry, because of Ranchi win the cocaine. She can jen Laura Bang. Jen can cook and she sounds Dancha duck. One myself came yadit, and I tell him a go, no, a which. Mudong de kulu gujeno de ne dial no de kan kulu tere wike South Sudan chana che ka per tel mu gwa mi jeke ne dial chushka ka wal jen kulu enjoy karwada jen la nyakula langa no self kim ya der mal der jenu but chamal cheno but right now kir jen nan tuong temenu lat keno bigene di 20,000 people till as South Sudanese citizen biken kanung rei wich ka juba ke report an chalat gwasemene alianga ne me decision which me charge lel ke Tuesday ke changaro gwan mi gender and youth cluster meeting chalatin gwan mi she officially she can ta dan len ngorin ge chicken gu challenge dan je gane ko da South Sudanese tintere which ke Egypt gwa dan chi writing mi chi pone cho baka no shu na no mo ke kala no kind of anu na me de je real ke but this is not the first time, right? She and first time no bna big chutre wiki Egypt shu na ni chiang but chikum South Sudan ke chara chi jale ledatin so gwa da me chiram dan la minister ke chi chalga tong kol manyang juk ala nya kol manyang juk no chela do wodi chicken plan ke real ka mi banetin kon tin la South Sudanese citizen no ba ke nyom loy ke jok rei which ka South Sudan ke je ke report dan chelat gwasme men ko to gene mongo de ne dial te kalongtin ke ngayde ko ngum le road exactly ke ngum de gwich re mi chit kana mani ngay kon dial report ko to odi mi shuina tok la guru no ba plan ba le ko ne to ba wo de shuja but ko self ke mi yadi che jandan tegeten they should responded to this problem long time ago no gwa mi chi we de kan lo de kan manande la de kan le ka but kan gor why they are waiting alaken important thing ke o de self ke mi adi directed there a pass nere konen la South Sudanese tintere wiki of course chicken but chojien chi jen wale chojien ti tin ka gwa se chiwe
ate ga report mi chalat no government point in kum self came yadi kala do nene akani 100,000 South Sudanese neri choke kina to court la South Sudanese waka keji right now right kon ke report dan chakula government mi ne ti choke kina to court tigre wiki ti UN la Refugee agency ke UNHCR akane kan ga register gwazame tin ti report ke UN kane de choko jendi de baro kina jendi baro ala 57,000 kane de ti akane den kon tin ti report ke cha register la refugees the rest of the population wa kan ko register jarama ka jala ko ke mikero report ke ngade ke UN refugee cha janga ken wo jinna but 75,000 people the last of Sudanese charu den register already in winimi keje kukan lada wodi wane tin chiwere wika Egypt wa chupkan ne chup ke kina to kor 100,000 South Sudanese te kenka Egypt right now ka janta me so ka plan mi shine me mu kon linga tama sikana nyo gojin wodi adwobedien they can not need contin we can go they can loire we can South Sudan but plan and remember in our first report ko la do dinin e ken 20,000 e ken ba lo jo ken ba loire we can South Sudan what about the rest of the South Sudanese in contain winimi me plan and we can lo ni ne ti additional ti I mean need contain to 20,000 what about others like 57,000 refugees in contain tin cha register UN so na me gore gwech malat kono jene self ke me yadit plan keli o jen benetin kontin te kijif bagal wojo ki widi ala koken mi ran gore bolo yewi ke sosran be jina but we nan go jiram mo bu support je charam mo mi bu support je de lele je de nan so that's why she and she plan charge lat ke registration kwana shoot ken gwarka ke ko bro do gwarpin ka ku mi self ke me yadit ko run self ke me yadit mangore he's just looking for a way to win. Tell the din milalada. Ja goro there problem. Ki issues ni kon lat kuru we ke so dan there capture. Ko right now changa e jojo win mon rodi. The only way out ke kum South Sudan ko be te kamal o ba da kram char ba dilu. Den ba ngodial te kon te cha yatin ba ga nyom gor ke. Ko te ngodo ngwane ya yatin ne ka gwaze dan te ngai sel pe kem ya dit keno de kare aleka but kul benejen ki ke lug de ke jeno de ke lalet ko do len wodi mi ce jojo gwano ci point self ke mi yadi ce laram mo ci mal ci no a ci kan mal ci kana tan kana dak ma cha dere jojo ni wonene ci kir mi yadi no ce depa those are the reason tin kon self ke mi yadi ce chutan non so gode ga jeno mi ce jojo no ce dak ma cha shelun ke ce all those agreement te cha tani ne ka gwasi dan ce kan yo ko mo kwa ka realika dere jojo no run adong aram dan de fail so for that reason ko che dar ma char chela rate gen then je guje no be election be jalat can you within that election can network je te don't want to remove that peace agreement dan e chata la 2018 peace agreement dan e chata to power sharing teten so power sharing chalo ko kir and then after that mi power sharing che be yara ko che ne da ma char dia che wo la kware konte la governor ke la commissioner che go weekend ya and then che plan den je nyore aleka ka kore your point is your permanent constitution show your population census show your mu wojaja right now the big problem is do dene a security arrangement mo kana kore alaka self ke mi yadi kan da kuma char tell away mu bi South Sudan be tega malkaja so security arrangement is the big deal right now again gwadan bi self ke mi yadi be ngaje nodi he cannot do it alone gorne di ala koken banu ge yen be lat kid is playing. It's better Machar be released, ko be mal, be wanya. So, agenda na to. So, take this. South Sudan, chicken plan odi, ba 20,000. Need 20,000. Ba ki evacuate ki ba kan Egypt, ba ga loire wike South Sudan. Agenda plan dan kari alaka. Remember this report chala do ne chop ke kine to kor tigare wike Egypt. Ne re cha gwarpin, kene chop ke jendi kine jendi baro. La 57,000 people to register a UN, a UNHCR, Refugee agency. They are registering with me, Egypt,
ko shengen mi but ya kan lano 20,000 can ba lo jogo but the rest ba ka plan ko because self care we mean that they are bringing back those chicken la do bisa pon self care mi yadi so mi jiram ko support self care mi yadi then ba de lo jogo kir ko bi ben participate so na me jen down le road ya te ban ni kana the report